Shalom, rahajeng semeng, papa, ibu, miwah semeton sareng sami, sane kapiasihin antuk Sang Putra Yesus Kristus. Angayu bagia pisan, irage praside matemu malih, ring sajroning ibadah semeng puniki. Dumugi semeton sareng sami, setata wenten ring kawentenan sane becik, kenak, miwah kukuh ring sajroning kapercayan. Dumugi Sang Aji tansah mapai camerte sane melah ring palungguh ide sareng sami. Pangastawa sabda suci. Ratu Sang Aji, Bapa sane suci ring swarga. Titiang rauh ring ajeng palungguh ide. Ngaturang suksme antuk sih pasuecan ide, sane nenten wenten pegatipun. Suksme antuk galah sane kapaica, ring rahina sane anyar puniki. Mangkin titiang sareng sami, jagi mirengang sabda suci ide. Urapi titiang antuk roh suci, mangde titiang molehang pangresep, tur praside satinut ngelaksanayang, sapunapi jepakarsan ide. Ring pesengan Sang Putra Yesus Kristus, titiang ngastawa. Amin. Semeton sane wangiang titiang, wacana ide Sang Aji, sane mungguh ring Efesus papat paosan 13 mawuwus. Sehinja, tungtung ati miwah pakayunan semetone mangde dados anyar. Wacana puniki ngicenin pitutur sane ageng, mungguing irage nenten patut kantun ngiket manah ring parilaksana sane lawas sane kebek antuk dose miwah kaiwangan. Pambaharuan puniki nenten saking kawisesan manusia kawanten, nangin kapaice antuk ide Sang Aji piyambak, rikale irage percaya ring ide Sang Putra Yesus Kristus. Irage molihang urip sane anyar ring ide. Urip anyar puniki sios pisan ring kauripan sane dumun. Tungtung ati miwah pakayunan irage kaanyarin antuk roh ide, mangde irage praside lumampah ring margi sane patut, ngamargiang katulusan, kasucian, miwah tresna asih sane sejati. Punike arti saking percaya ring Kristus. Nenten wantah molihang pangampura, nanging molihang idup anyar sane kabaice ring jero pisan antuk ide. Dumogi semeton sareng sami tansah maparas raya ring ide. Mangde pambaharuan puniki side karasayang ring kauripan sarahina-rahina iragene. Amin. Kadi asa punike sabdan ide ring rahino mangkin. Dumogi sami kamedalang antuk sih pasuecan Sang Aji. Ngiring irage sareng sami ngastawa. Ratu Sang Aji, sane mederbe si asih sane ageng. Titiang ngatirang sukseme antuk sabda suci palungguh ide, sane moai cayang panglipur miwah kakuatan ring manah titiang sareng sami. Titiang ngatirang pangastawa, pabuat para semeton sane hadir ring idah puniki. Lawat titiang sareng sami, sane sungkan, dumogi palungguh ide maai cayang kasegeran. Sane nandang kasedihan, dumogi poleh panglipur saking ida. Sane mungguing ring pikobet, dumogi ide mai cayang margi sane becik. Sane ngerereh pakarian, dumogi ide mami kukuh ring anggeipun. Titiang nyerahang sakancan pangurah manah ring tangan palungguh ide sane maderbe kawisesan. Tuntun titiang sareng sami antuk roh suci, mangde praside sayang ngresep ring sujatinipun ide. Tur ngamargiang kauripan antuk liang manah. Dumogi palungguh ide nuntun irage ring kamenangan. Ring pesengan Sang Putra Yesus Kristus, titiang ngastawa. Amin. Ngiring lanturang melarapan antuk pangastawa Bapa kami. Ngiring sareng-sareng ngaturang doa Bapa kami. Aji titiang sane wenten ring suarga. Suciang ja pesengan palungguh ide. Rauh jaka prabon palungguh ide. Pidap-dap palungguh ide mamargi ring bercapade kadiring suarga. Paica inja titiang rahina mangkin, amun napi sane keperluang. Ampure ja iwang titiang, kadi titiang ngampure anak sane mapiutang ring titiang. Sampunang titiang keni ginting, nanging lepasang ja titiang saking sane kaon. Santukan palungguh ide sane maderbe kaprabon, miwah kakuasaan, miwah kaluihan, rauh saking selami-laminipun. Amin. Ngiring ngelunsur panglugrahan saking ide Sang Aji. Dumugi Sang Aji ngamertanin tur nyage semeton sareng sami.
Dumugi ide nyunarin semeton antuk panyurian ide, tur ngicenin sih pasuecan. Dumugi sang aji nuntun semeton, tur ngicenin dame sejahtera. Sih pasuecan saking sang aji, tresne asih saking sang putra Yesus Kristus. Miwah panyarengan roh suci nyarengin semeton sareng sami. Saking mangkin nuju Maranatha. Kantos sang putra Yesus Kristus rauh malih kantos selami-laminipun. Ring sajeroning pesengan sang putra Yesus Kristus. Amin. Suksma, sang putra Yesus Kristus memberkati semeton sareng sami. Rahajeng makarya, tur matemu malih ring renungan kapungkur wekas. Shalom.